Šeitan ni tore, nit kopa, kaže naš narod. Cijelo vrijeme vrijeba i smišlja kako da te na stranputicu odvede. Nekad dođe kroz odgađanje, kroz misao, ma ima vremena. Ili, hajde samo ovaj put, šta fali? On ne želi samo da pogriješiš, želi da se udaljiš od Allaha malo pomalo. Da ostaviš dovu, da zaboraviš namaz, danas jedan, sutra dva. Da postaneš nemaran. Za grijeh koji ti je nekad izgledao ogroman, polako ti šapće kako to nije strašno. Kako i drugi čine tako, pa vidi, ništa im ne fali. Pokajat ćeš se, ima vremena. Ne udarate tamo gdje si čvrst, nego tamo gdje si najslabiji. Imetak, alkohol, blud, klađenje, širok je spektar. A Allah jasno kaže, šeitan vam je otvoreni neprijatelj. Zato pazi koje misli slušaš. Ne daj da te prevari i zavede. Nisi sam, nikada nisi ni bio.